Kanyang laki din! Nalpas ka din, ti paparamid yung abalayo, Lorna. Ay, saan pa'y? Saan pa'y ang nakagudwa? Ay, kung ano nalpasan, ta ipublish yun. Tapno malanitan man mo ti subil may. Diretso alaing ti sinsindami kay. Ay na, adayo pa'y. Ay, dakkel tumot nga min abalay. Kastaya? Wen, bumayag day jay, kaputa dakkel abalay. Konkret pa'y. Sa bagay Wen Iso nga orayan yun to ti ayab me a blessing ti balay me. Aywan Naimbag pa'y ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da balay da. Konkret pa'y. Sigurado pintas ton day jay ton malpas. Ay, ket talaga kasta. Adang rod kwarta da pagparamid da. Sa bagay matkit di Kano nga tamat masimpata da ito'y old house a paggiganan tayo? Adan to abakit. Dumteng to lata. Ay, daanan da ito'y balay tayo. Kasla marba pa yun ti agdan no bigbiglaan ti magna. Kasla pa yun uray aso ti magna kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to dito balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan Uray doa kasut laang. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga agatang iti baking kan arena no awang magayam kwartam a paggatang mo. Awan nga rod di paggatang ko iti pamirienda kadag iti agapit iti nateng ko. Alana, bayadak tumad lang inton makailako ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang kuken ka. Makikita mo't adakkel ti ipaparamid mi abalay mi. Isu anasken ko mga ammom adakkel mo't ti gastos mi. Alawanan, di kan pilitin. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, isu apasensya ka na Mangkita ka laangan iti sabali a pagutangam. Nay, apayin ka sinsain. Nakarupangat ka mo tarimuan di tayo tikabsat mo. Di nakngarod inik kan iti bulbuludak. Dua gasut laang mait. Anya, nalabas mo't ni kasinsin Lorna. Dua gasut laang ko nak. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Tagluto ko man bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti natang ko. Ay, grabe mo't na itakabsat mo. Apay ka no adi nakainik kan. Ket no makitkita kanumat adakkel ti papaaramid da abalay. Iso arumbeng kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, talaga nga inbaga na pa'y adakkel. Wan mait, kaslang arod impanakkel na pa'y. Dahi tati ipampanakkel na kanyakit. Para makita, no malpas dahi ta abalay. Imbag ko ma, no jak ammo akwarta laeng nilakay na ti araramaten da. Bayamon ang paray. Mala, di mon pagparikutan di kwarta. Pautangan ka laangan kasinsing. Alayong pa'y lang dati 500 ko. Ha? Ay na, agyaman ak. Uray, dua kasut lang. Day tali magasutan. Amok mo't asyurbol tinateng mo kasinsing. Nangina ti ripulyo itakag. Anya? Wang, kabailam to adublin ti bayad mo dito 500 ko. Ha? Ha? Naggapwam nga pare Emilio. Di taman balay da Mari Ellen. Napan kami nagapit iti mula da repolyo ideal daw. Kasta aya. Wen Maray. Naimbag man ta kay kayat yu ti mapmapan di tabalay da. Kano kasla kamarin ti kalding. Ha?
Katuan mat, kita man ti agdan da, kasla marba. Jay bubong ti balay da, kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabos mo day tamaray. Mayat mo di balay da, kin nalinays. Alang nga ron maray, panawan ka pa'y. Mapana ko nagluto. Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad lang hindi pala ita. Ay na, huwan nga rod lakay. Agyaman tay, tinamarswa lakay. Wen bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang takit din iti materialis sa pangbalay. Huwan alakay. Wen bakit? Awan ton tiririm amarmar bangagdan. Maan-anay adiding. Kanaglatlati abobong. Si Kam. Katuan mat. Ore ag subli-subli kanton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Ya? Kunak tumot kin kansan. Surebol day jari pulyam. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumat ati aramatag amang patarimaan iti balay mi. Katuan ansan. Didakkel ton abalay iti paramid mau. Ay saan kasinsin? Ah, Jay apagisulaeng Tapno addan tumat mabati iti naglakwak Pagpuunak tumanan into next cropping. sa bagay mo't gidian. Ay, huwag kayang kasinsen. Nakasaritak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibus ka nun ti kwartada. Ngamsan akad ni kasinsin Lorna pagsardengan dagiti karpintiraw. Yadda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sana bali ama ibu siguro ti kwartada basta dakkel ti balay da. Sa bagay mo't gidian. Wen kasinsin. Ay ngam, para kanyak. Uray jay medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay mi. Tapno di damat ibaga abalay ti kalding ti paggigyanan mi. Ay, anya lagi din aya. Agasaman dagita abag mo Lorna. Dagita mo't jay bag anangingina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay me ngam aw-awan ti gamit ko. Anya? Katisumat. Sa bagay mo't gidian. Gamnay. Ado pa'y gayam ti san analpas diti balayaw. Ay, huwan nga rod Bumayag talaga dayto. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay mo't gidian. Ngumdakkel sa ngamin unay. Iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit la ang abalay ti pinaaramid da. Sa nabali abas ti balay. Basta naragsak dagiti agnanaad. Sa bagay matkit diya. Ngam sa bali nga minudakkel ti balay. Kasla tabak nang no kwa. Unmat gidian. Sa bagay. Saan tayong agpapaday ti kapanunutan? Adamap na iti basit abalay. Adamot ti akin kayat iti dakkel abalay. Lakay, awang magkaya mang kwartata. Uwan nga rod bakit? Maigat ang amin nun iti materialis ti balay. Gamnay, saan pa'y amalmalpas? Ti daduma, ingatang mumot kami ni ti agkakangina bag mo. Lakay, Ultimo igatang tayo ti bagas. Problema pa yun no sa dino ti pangalaak. awanan ti may saang tainton malam, lakay. Dahit lang nga rod bakit? Ay, mapan ka pa yung balay da, Mark. Ikapay bumulod iti kwartada. Anya, siyak ti baon mo? Sika ati mapantakamsat mo. Jak kayat. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanen ti sauna day jak kabsat ko. Ibaga ng tumanen asyak nga agpaparamid iti dakkel abalay, agdawdawat iti bagas, agbulbulod iti kwarta. Anya. Pinagsardeng
gaya man da kabsat mo alor na ti paparamid da abalay da lakay. Wan bakit? Naibos ka nung amin ti kwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay saan pa'y analpas ti unag ti balay da. Adaw pa'y ti masapol ang mayaramid. Sana bali tadakkel mo ti balay da. Si Kamat. Katuan mo bakit? Dahil tati kanayon na nga isungbat kanyak tunggal at dadawataken ko na pabor. Ala, di mon tutupan lakay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, anya lakit din aya. Inunanan tumad ngamin ti agsaw-sao. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarod, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Ngamala, bayan yun. Barang maamiris na ti kamalina. Nay, papanaam Lorna. Ijay garden damari may kasinsen. Anyat mapan mo ramidin ijay. Mapan gagdawat iti natangda. Ay saan kasinsen? Mapanak man makitangdan nga agiruot. Anya, sika, mapan makitangdan. Wan kasinsen. Awan nga minan makukwartame. Staya, ngam sana bali at adakkel mo ti balayaw kasinsen. Anya? Katuan mag. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Ang mga numakasangpetan damari imi ijay garden da. Agyaman ak Ellen. Anusam dito'y nanumo abalay mi. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel? Mababainak nga rod kan kakat. Ha? Ngam, alangan mat adi ka pasang bayan. Sana bale, tamidyo mayat matan dito'y ayan mi. Saan akasla idi akasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka matan iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskwit, ken ada pa'y gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, wan. Nagatang kami ngamin iti abastumi, tapno saan kami ngagkarasubli nga gudong. Sa bagay matkit di Wan, Lorna. O, dahito mati kayat ko. Uray basit ti balay, no saan tayo agkurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay. Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Ada pa'y gayam sambutak iti klinik. Ay, pasensya kan panawan ka pa'y. Ay, agyaman aklangan kadag iti insagana mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsublay ka mo tadagos, bakit? Wan lakay. Kahit, ayan na kayo timbagas. Awan lakay. Anya? Ay, nagbainak mo nga rod ngagdawat lakay. Anya? Wan lakay. Kasano? Nagmayat nga addayo dya balay dangam to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ngam nalpasan. Ay, ado pa'y dagiti makan kan kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakkel nga agpaiso ngam sila labos mat. Ha? Wan lakay. Ay, agbababawi ak nga ron. Anang uyaw kadakwada ide. Adayo gayam anasaysayat ti panagbiag dangam da tayo. Ay, siganto mga min bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo balay tayo. Inunampay aginatang ti anyal dita. Bagmaw, sapatos, bado, kananyapay dita. Anya nga itan. Ay, wan nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo ha. Ngam awan mo ti kanan tayo. Ado ang agpaiso dagiti agkakangina akagawam. Ngam saan tayo mo't amakan dagita. Ay, anya laki din aya. Ala, uston lakay. Ay, puskulak ti rupak. Agsubli ak iti balay da mark. Mapanak pa'y mangibagay ti bagas da.
Adda ka med Lorna. Ay, waan Mark. Umayak ko maagibaga iti bagas yo. Naibus nga minon ti bagas may. Kasta yan. Ay, waan Mark. Awan nga minon ti isaang may. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian may. Sana bali Tadakkel mo ti balayo. Ah, Katwain. Ken saan na bali taadumet dagiti agkakangina abag, sapatos, ken no anya pa dita. Isumot ti na ikargay di balayo. Katwain. Iso asa na bali nga awan bagasyo, basta dakkel ti balayo. Mark. Dahil tama ti kanayon mo nga ibagay di kanyak. Iso nga isumot ti isong bat ko ken kaita. Anya? Sika talaga lakay. Tila imbagbagam ka ni Lorna kabsat mo. Kaya't kulaang nga iparupakan ko na ti inaramid na kanya kidi. Huy, saan anasaya ati kas talakay? Di mo ka di balbalsan ti kabsat mo. Idi adda kwarta na, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Sa ita, siyak madlaan gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon Mark. Aywan gayam. Inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin talaga ti paggatang day ti bagas da. Anya? Pasensya kan kasla agsangit mo't ngamin. Talaga siguro nga awan ka nanda. Mala, awan ti parikot iti day tabakit. Sapay ko mga rod, taagbalbaliwan. Istorya ni Mark ti mapaspasama ken kaitan kasinsen. Ay na, mababainak nga rod kasinsin. Isuda ka na yun ko nga uyawan. Tabasit ti balayda. Ita, agnamnam ay dan. Day tanga raw di kanayon tanga ibagay day. Anariga ti agsasao. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tuloy di balay may. Dakkel nga agpaiso ti dimensyon na. Ngamne, marigatan kami na mangilepas. Kasinsen. Ay, nasa isaya at gayam nga dayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken at damakan. Ay unang kasinsen. Taura dakkel ti balay mo. Nawan mo ti bagas mo. Useless Wan nga rod kasinsin. Wan kasinsen. Tama nga numaunat ka si bibiyag iti unang ti dakkel a balay mo. Gapu iti bisin mo. Iso di mon ipalpalastog ti dakkel a balay mo. Naawan mo't gayam ti kanan nyaw kasinseng. Anya lakit deng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, imbag pa'y ni Kumari Lucia. Ha? Tapay ni Kumarim Lucia Milda. Nakunak nga naimbag pa'y ti Kumarek, gaputan na kay rugi matan iti basit a negosyo na. Apay. Adaya negosyonan. Kat no aglaklako iti sidang ni sango ti balayda. Kasta ka de. Ay katusto Tapno isupay anayon ti income da nga agasawa. Nang runa kat talon ti anak da. Kat datangay kumamat, alima ti anak na. Anya. Ay, kaano ak nga tamot ay ama kay rugi iti uray basit lang a negosyo. Nadanto ka dilat Milda. Saan mat nga amin akayat ket maala iti dinadaras. Makitang danta. Ken, suruan ta ti agtipid, tapno matungpal day takayat mo. Anya lakit din.
ngay da kayo magayam tatapon siyo. Anya ngay day ta nakasupot nga imatyaw. Ha, ay ikwa, karne dito. Napan ko man ginatagi dyan ni Losa. Ah, kasta ka day? Hehe. Kahit ado pa'y tilako na. Ay, awanan ah. Naibusan. Siya karon tinagilas itilako na akarne. Mabili mo tilako na sika. Anya? Kanayon ang maibos. Iso kanayon mo't abaro tilako na no iti agsapa. Ay talaga napigsa at inegosyo ni Marilu siya. Huwag nga ron. Karugrugi na pa laang ado-ada gusto customer na sika. Saan nga min una adakil ti patpatong na kart. Kas jay tutulada ang damot panggap mong agnegosyo. Ay, huwag nga ron tata. Sapay la ko mata makarugi akmatay. Adda na panunot ko lakay. Anya day tabakait. Angam, sakbay man nga ituloy mo day ta ibagam kuma. Pangasi man, ingka pa agtutbras. Anya? Maditi angot day tangiwat mo, Milda. Pangasim ko nakmanan, ingka agtutbras. Ado mo tiginatang ko atut pes iti na panalawas Sana ya? Ay, sikakit di mo. Makadadaal ka mo't iti aldaw. Salbag ka. Pudno ti ibagbagak, Milda. Kan may isa, pagsaya atam day ta. Anya lakit din. Ay, tikunak, umutang aklaangan iti Bombay. Anya, umutang iti Bombay nga ibagbagamot. Umutang ak iti 15,000. Pagpunak mamot nga aglako dito isang wanan ti balay. Sigurado ka, kabaala mabayadan no bilang laeng? Apo, kaslawan pa nagtalag mo kanyak nga asawam. Mabiit ama ibus ti lakok no bilang laeng. Nang runa kat asidag ti paradaan dito'y balay. Ala adakan ka dahi Milda. Ang sakbay ti amin. In kaagtot bras kunak manayon, pangasim! Kaya't mo asawan, nakautang ka iti Bombay nga ibagbagam Milda. Wala na, nakautang ak matlaang idi kalman. Kasta ka day, kat kano nga iti panangirugim panaglako di sango ti balayaw. Intun Lunes nana. Itaalawas ti kat mo asawan. Wala na. Naisimpamat nila kay ko ti paglakwak. Iso anak kasaganan. Tilangan gumatang itilakok ti aramiden mi intun Domingo. Iti kasta, makalako akon intun Lunes. Nasaya at ano kasta, kita ni Lucia, pumigpig sa ti rinugyan na ni Guso. Uray basit laang ado ti customer na. Wen nga rod nana. Sapay la ko mga rod takas jay tumat ti pagbalinan ti rugyak a negosyo. Iti kasta, mabayadak ti inutang ko a kwarta iti Bombay. Sapay dakkel mat agatan. Anya lakit din. Aglaklako ka matgayaman, Marimilda. Ay, wen mari. Ay, nasaya at tada ka. Gumatang kan itilako. Si kakit demot, Mari. Awan pa'y kwartak ita. Amumatan, awan pa'y ti pa nagsusweldo. Alakit din. Uray ipautang ko gan ka. Ha? Mga lakamatan iti uray may 1 kilo a pork. Mabilbilang pa'y lang namin tigimatang kanyak manipo di tay bigat. Kasta ka di, Mari? Wen mari. Makapaapal nga rod ni Lucia. E di nang rugi kat ado-adagos ti customer na. Kasta talaga, Mari. Tinapadagkat itultuloy mo latta. Umadun tulatta ka di. Sa bagay matkit di Gagangay na la ita, takarugrugim. Ngam no maamuan to amin akaarubang aglaklako ka iti si daan ditoy, gumatang dan tumat. Sapay la ko mga rod kumare. Alan alaan mo ti may 1 kilo a pork. Ipautang ko kan ka kumare. Ay, kastaya. Diyak napansin 5 basak ngamin ija iti kalman. Iso nakitak, Mari. Pinautangan nakpay nga rod iti may 1 kilo a karne. Diyak kumakayat kat. Ew! Nusyak! Diyak kaya orang ipautang na. Siguro,
Oray sulaing taad na paglakwan na dito yan tayo. Ano sa kamapan gumatang iling to gumatang ken kuana? Anya? Katuan, asino mo timeta gumatang ken kuana? Nagturad ang mga irugi ti kasya negosyo. Di na pa'y ununa ti bagina. Kasla imburnal ti angot tingiwat na. Promises. Day tangarod kumari. Iso adyak kumakayat nga alaan ti karni nga ipapautang na idikalman. Ngam amangan nga minog sakit tinakam na kanyak. Kapag ako yun, ayoko. Day impaburok nila kay ko iti danom. Namintalo na pa sinukatan ti danom nagpaburkan na. Tapno ka no maikat ti germs no bilang laeng. Amumutin nga mintingiwat day Amilda nagbangsit. Hindi pa makatutbras. Nagyelo aming ngipon na naging hisped at tuma. Hay, dahil ako mati suruan na itang aglaklakon. Tapno ado ti umay gumatag kang kuana. Anya laki din siya nga babae. Oh, sigamat gaya, Mare. Gumatang ka man mo't itilakok. Bigbigat kamot kumare. Mapanak pa lang ang trabaho. Katisong, si Danyo kadagiti ka trabahuam. Ay, saan mare? Ada balon ko. Kan adamat balon da. Si kakit di mat, Mare. Italaang nga lakwan kay tilakok. San ka paya gumatang mat? Inton maminsan tulangan mare, ha? Kan may sa, inaldawak mo tama pa ni iilikan. Anya kalakit din, Mare. No saan ka gumatang itilakok? Ibagamlatan na saan ka gumatang. Sana kastaan nagadupay lang nga sasawam. Anya? Ala, inka naglugan iti tricycle. Saan ka na sumanao dita? Ay, malas at talaga iti panaglako de bakla. Lumanabas tumat ngamin dito'y balay. Oh, apay manan anak ko namday ta, Milda. Malas nga rod. Basta lumabas day jay dito'y paglaklakwak. Sa anak ka makalako. Nakarkaro pa'y siguro no iso ti buena mano. Sigurado nga awan gumatang iti agmalam. Si kakit dimat. Tila ipagpabasol mo iti tatao. Pudno ti bagbagaklakay. Saan mo kanunungan day jay abakla no di mo kayat akitusan ka? Anya? No, adala ko masabali ang mabalin na pagnaan. Saanan ang magmag na dito'y balay. Ay, malas at talaga iti panaglako. Oh, jakman amukan ka, Milda. No masabat mo, ibagam man asaan alumablabas dito'y balay, pangaasi na, anya lakit din. Nay, malaman mare, ngam adupay lang tilakom. Kaslasan anak naksay. Kasanumat nga minamaksayan, malas tumat nga medya bakla. Ha? Anyat kayat mo asawan? Kan asino abakla ti bagbagam? Asino pa'y kumangay, no saan aday jay abakla kumare managalas ti ugali na, makamalas. Anya? Mabit lang. Anyat basol na kan ka? Ay basta, malas di jay bakla. Basta lumabas dito'y paglaklakwak, pulos nga awan gumatang, salbagkit di. Ha? Malas ti pan na kay tao no ti awanan bay na bakla. Total, nasingad kayo umat nga kumare. Ibagaman kin ko na asan ang magmag na dito'y paglaklakwak. Ala, katuan amare, ibagak to kan kwa na. Gabukan ko na, sa anak ang makalaklako iti lakok. Awan pa'y kit din pagbayad ko iti Bombay. Salbak! Pangaasim man, Milda. Saan ko maatila pabasulam? Gaputa saan ka ang makalaklako itilakom? Ne, anya ka din dayta nga ibagbagam. Nakababain mo't nga ibagbagam iti tattao, aga po kinibakla kat saan ka ang makalaklako. Anya? Kasanon, no idaanon dadaytakan ko ana? Oh, di ka nakababain ka? Oho. No adaman nakababain kada kami adwa, isua, saan asyak? Kan may sa, pudno ti bagbagam. Milda, Tunggal lumabas dito'y balay, pulos asa anak ang makalako. Ay, salbagkit di. anya? Malas at talaga di dya bakla.
Iso ang malaglagip ko ti ibagbaga dagiti babakit idi amalas kano ti bakla. Sumardang ka man, Milda. No day ta pa nagsasaom iti awan ka iskan na, ket napan ka nag-toothbrush, nasaya at kuma. Tapno saan nakasla imburnal day tangiwat mo. Anya? Ang mga no at dapay maawi sa agumatang itilakong. Ay nasaya at mantanagranata si kabakla. Apay nana. At saka din napatig nga pa kayo. Saan ba ta napatag? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ha? Ibagaklaang, ti kanaw nga ibagbaga da dya Amilda. Anya? Apay? At naganti pagpagatay di Amilda? Ibagbaga na kadagay ti tatao. Agapo kanukan ka, katsaan ang makalaklakaw itilako na. Anya? Kasano kumaga po kanya? Tunggal lumabas ka kano ijay. Pulos, asan ang makalako itilako na iti agmalam. Nga ure asidag iti paradaan ti paglaklakwan na. What? Malas ka kano, sigun kan kwa na. Walang connect. Anya lakid din di Amilda? Siyak paya talaga ti papasulan na naapasa na makalaklako. Nilo siya kanaw. Iso ka na yun ang maibustila ko na. Gapaw, ta saan ka lumablabas ijay paglaklakwan na. Tiyawanan ba yung nababahay dyan? Tila pabasol na. Iso asa na makalakla ako. Kapoy ti kasla imbur na lang iwan na. Asino ko mga mintimeta gumatagkan ko na ngayon. Agsaupay langit kasla septic tang tiangot na. Awan na talaga ah. Anya laki di mo dadayay. Aywan mare, kanayon akas na tibagbaga na tunggal lumabasak ijay paglaklakwan na. Po na yan di Jamilda. Tila ipapabasol na. Day tangarod ti dakas na. Ibagbaga na pa, asi kakano ti malas no apay asan ang makalaklako. Bayang, tamapan ko man kasaritay, di paglaklakwan na yung tumatandama. Diyak ang mga kastagam, ti pagpakanay, tilikliko na ka. Saan lang asyak tinang ibaga na iti dayta? Ado kami mare. Wala, imbagamot lang na ising kanya. No lumablabas ang kijay. Awan mo ti pagpakana. Kan may isa, sanak man na magdaga si Jaya. Lumabasak lang man. Kat isumat, tunggal lumabas ka kano ijay ang matalyaw mo dagiti lako na, pulos asaanan ang makalako iti agmalam. Iso nga awan ti meta gumatang itila ko na. Kapo iti kasla imburnal asang aw na. Tawanan ba na jayan? Day tangarod kat, pudno day tamare. Isuman ti bagam kan ko na. No negosyo kat panaglako, naskan ko maana dalos iti bagbagi. Katuan. Agasa man ngamin. Ag-display itila ko na asaan pa nakadigos ka nakatutbras. Sa ita, tila papasulan na. Nakapasa na makalakla ko. Salbag na dyan babae. Ne, ato pa lang tila ko Mama Remilda. Madlaw saan pa anak sayan. Ha? Siguro, si Katimalas no apay asan ang magatgatang tilakom. Nga uray may ti location ti paglaklakwam. Anya? Apay amapan may bagpagay ti tattao aga po kanya. Basta lumabasak ditoy. Kahit saan ka na makalaklako itagbalem. Ibagbaga masyak ti malas. Ha? Hoy, tapno mo man niya. No panaglako ti negosyom, nasken anadalos ka iti bagim. Sana kasta. Si kakit di man. Nagano ti lumablabas at at tao nga makastakit din ti bagbagam. Agbain ka kumamat ah. Agbain? No at dati rumpang agbain. Si Kadayta. Saan asyan? Salbag ka. Sursuruam nga minta agdigos ka nagtutbras. Tapno at maawi sa gumatanggan ka. Anya? So nga awan ti mayat gumatanggan ka. Gapo iti kasla imburnal ang iwat mo. Kasla siptik tang tiangot na. Salbag kidi. Kinaangdod mo. Saan ka makalaklako? Sana tila pagpapasulan. O di mo kaya't amatibab ko na nasubsob mo. Mari. Mari nga. Saan nakman nga awagan ako, Mari? Taon ko, Mari, akasken ka nagpangsitingiwa na.
Mawata! Kasla utto! Anya nga ita, si kalaget nga ron tinakababay ni tita tao, salbag. Anya? Nagado tita tao nga aglabas iti kalman nga imay da bakla. Nakababain lakit day. Kuala kay. Basol mo no apay akas ti imay na imbagaken ka. Ita, amirism dagiti imbaga na. Pudno saan ka de? Ha? Iso asaan na tila pampabasulam no apay asaan ka makalaklako. Malas-malas ngayon kay bagbaga. At daya nga ti tawa malas. Sana na maulit lakay. Ay rumbang lang. Iso atap no adda umay gumatanggan ka. Agdigos ken agtutbras kamet ngamen. Adda ken ka ti pare ko. Ngam ipapasol mo pa iti sa bali a tao. Jesus, baliwam day tanga ugali milda. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Kayat mo asawan, ti inosaryo itay alugan kin nila kay mau, iso day jay ti kagat-gatang yaw. Ni nana mo't, saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gaputa hulugan day jay. Ha? Wan nana, day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kami ti umdas apag fully paid mi, iso ahulugan natan ah. Si kaki di mo't. Uray hulugan, basta mako na alugan. Kan, mako na ako kwayaw. Sa bagay mo't kit di ah. Kat, inton ano ngay ti blessing na nga raw. Iso nga imayak nana, taday ta ko mati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo dun Sabado nana. Adda basit pagsasangwan tayo iji balay. Kahit yung asawan, nakita yung tika barbaro alugan da kumari Irene. Ay, napalabas ko nga min ida kalman. Anya ay tilugan da nana, kotse ka di? Sika talaga, an-anun da ngay kumamot ti kutse. Elf ti kabarbaro alugan da. Elf ti nalada, tapno adda usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakkel. Sa bagay magkiti ah. Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anun da ngay ti kutse. No pang service da laeng akat adda mo ti motor da. Ayun, isang tula ang elf tinalada. Ado, ti pakausaran na, ngam ti kotse. Adayumot Alaman to oray ni kumari Irene nga umay balay. Siguradong awisan na day dyan, agpa-blessing ta. Pangasim kumari ah. Umay kang umaintun Sabado iji balay. Un ka ti kumari, dalag mo na iya. Madanagan adita awan ngamin ti amok nga sabaling nga ayabak, amabalin nga agluto. Kat no kayat mo, kaduan ka pa nagpalingkin itong biyernes ah. Ha? Un kumari, i-close ko ti salon ko iti duwang daw para keng ka. Apo? Kasla pudno ah. Ne, yung pagpakalang aruda nga pudno. Alaman nga rod kumare, inton biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un kumari, no worries. Agyaman ak unay kumare, talaga si kalaang ti kumarik ang manamnamak nga agkasapula na. Naimbagman ta kayat ni kumaring baklang o may makipalingki kada ta inton Biyernes bakay. Kayat na adi, amumot nanda diya kumarik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana.
Ala, kit ikam to mo titangdan na ano bilang laan. Saan mo aliblibriyan ti tulong na nga uray kumare? Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kayat abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Among matan, saan lang ako mari ti pangibilbilangan may ti tunggal maysa. Sa bagay mo kit diya, ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita, no di na kayat nga awaten ti kwarta. Ay wan alakay, no makan ti maited, alis to at ti kumarik ngum no kwarta ay saan. Ne, apay dagi tagduan nagdadakkel a palanggana nga ug-ugasam, kumare. Ha? Ay ko kumare. Ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no inton bigatan ti blessing ti lugan da. Iso masapol da mo ti nagdadakilap lang gana. Kas kadaan niya dita. Anya? Ha? Ket, anya ngay tilugan da akabarbaro. Kotse ka di? Saan kumare? Elf, ti lugan da. Inkas da, wano hulugan. Sigun kin ko anak at hulugan ka no. Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mo tumot kanyak dagita apalanggana. Umadanimot lang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Anya lakit din. Anya? Po na yan, anak kadamdambal na rin kinlandong agasawa. Naku namon lakay. Dumble dakit diya talaga. Aghulugan dalang aruda ni tulugan. Elf pa'y lang. Nagkunang mo tinapalagpampanunot. Hindi pa'y laang kunang da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay, so asaan ang nakaskas daw? Hulugan ti lugan da. Hulugan mo ti kotse nga alaan ta. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamat lang. Ay, kinkuko. Ha? Ikawan mo. Kita nilang daw at nagbadoy, agpadbado. Agtiltil layo, nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamat til at ilugan da. Awan ka purma-purma na. Ay, itakit ding aldaw ati blessing ti lugan da. Kasta ka di ba kay? Oh, makapapan mo. Ora awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamat iti kotseta inton umay alawas. Oh, da kayo matimang sabat ko, kumare Brenda, pare Bagong. Ha? Abay, ada ka di ba Kwa, nakapulis kayo madlaw nga ada pagnayo. Ang mga no makasubli kayo adagos, umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku mare, saan kami nga agbibisinkin nila kay ko? Anya? Langag mo masiguro timbagat asawa kanya. No tiyaw awis mo, kati blessing ti Elfio nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balay min, no agpa-blessing kami iti kotse mi. Ti us-us to alugan mi. Kaya tiyo asawan, gapo ta elf tilugan mi, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo mga asawa. Aghulugan kayo lang arudan itilugan. Elf pa lang mat. Ay. Anya? Yeah. Talaga asaan nyo nga amo nga usaran ti utek yo. Napansamot nga mi nandita dapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan ba mo tayo, Brenda? Nagturad mo na nang bagay ti kastakin ka, kumare. Nagmaya ti panangawis ko kadakwada nga agasawa. Nung kasjay mo ti sungbat da. Unay na ti tattao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpag kini. Oray ti lugan akairuruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyawan da tilugan nyo. Kaput ako chikanuma tilugan ang hulugan da. Wan nga ron. Iso mo ti bagbagada itay nasabat ko. Never mind them.
Saan man nga isuda ti mang dadalin ti aldaw mo? Ragsakam kiti da ito nga aldaw a blessing tilukan nyo. Wan man, kumari. Isukit din ti mang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong nga agisumpot iti watwat. O madani mo ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat-matan ti kutsiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jakam mo. Anya, kayat mo asawan. Saan ahus-hus to alugan, tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y laang mat. Anya, oray hulugan tilugan mi, at least takot niya. Saan anakababain nga iparang kadagiti tattao? Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay, tilugan nga elf, presentable ayan no kasjay nga adda papanan. Ha? Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga agpampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din. Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot iti daytang imbagana. Ha? Isungarod nga elf ti inalami a hulugan, tapno pang kayod. Saan akas kadakwada ang nagaladala ang iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang ko. Ti elf alugan me, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan me iti bangkag me. Iso ti pakausaran na. Kastamotan dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan lugan da, kat mabalin a pakilugan da kada kami. Ay, wala. Saan kami nagala iti hulugan alugan tapno pagpasikat mi laang? Kano kunada, asan nga us-usto tilugan me? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, wan man. Bayan nyo lat ta isuda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyaw tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laang. Anya laki din. Unayin na ganyan nga gasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalat ah. Saan kanungarod nga us-usto ti elf alugan ta? Anya, Tilugan da kano ti us-usto alugan, kaputa kutsi adi. kutsi nga. Nagirwar da laang mo iti kutsi. Tapno da pagpasika da. Ken adda mako na alugan da. Anya laki din. Ay katpudno day talakay. Iso nga elf tin nalat ah. Tapno adda pangkayod. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na no pampansin ng talatan ti bagbagada. Sa bagay mo kidi ah. Ubla-ublakit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit din. Ay wana. Ubla-ubla ki day. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta. Ay nakasanuitan lang ay. Manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, huling nga rod ba kahit? Kasano nga to da ito yan? Sapay nagpada tamad nga ang trabaho na ita. Sigurado nga damanen umay agsingir ita. Sapay nabagaan ta idi na udi abulan, ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga nuadda mong amabalin a pagutangan. Pangasim mo ito na. Irimidyoam ko mapalang mo. Anya? Ingka kalagiti ko kumarim. Padasim pa lang ito umutang. Sana balit abayadan tamay. O sige, tapadasak man ti mapan umutang kin ni bakla. Bareng adda kwarta na. Bigbigat, kung naklakid din o sino ti tumanuktok. Si kamat gaya Mari Brenda. Nasapak nga may dito balay mo, ta umutang ako ma. Anya? Utang nga ibagpagamat. Apay, umutang nga yamat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumare. Alang mo tin ah. Nako,
I don't have enough money, tapno ipautang ko ken ka. Kundi ala kayo ti hulugan-alugan, nga mawang trabaho yo, ha? No mangirwar kayo ngamin itulugan ko, mare. Siguraduan nyo nga ada pagbayad yo iti binulan. Nagirwar kayo gayam nga mawang trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan tapno pang display. Saan ka tay? Ha? Anya? No makasao ka mat kumare. Putno mat tibagbagang kan. Kita ang ti alpalugan da ay rin nakat katawaan yung agasawa. Kung ayaw pa yung asan ng usto ang lugan. Ngam at least, kung may kahit lugan da. Iso nga da pagbaybayad da iti binulan da kayo nga. Ha? Saan nakasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Nga maawan mo trabaho yo. Iso nga awan pagbayad yo. Saan ngagbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumot nga imbagang. Napaiswan ka kung ang gidi, ah? Ala, pumanaw ka. Tawan mo't lang ti may pautang ko kan ka, salpang ka. Pasikat kayo ang kasawa nga. Awan mo gaan pagbayad nyo. Yan lang, hindi na. Apay nga awan mo't ng tilugan talakay. Hay, awanin ba kay? Ginuyot dan. Anya? Anyamot tan ni kastabyak. Manulang abulan ka tatari di alukan. Ngam ginuyod damot tan. Bakit? Una yan. Anya nga raw. Agtrabaho ta adwa. Tenton makaurnong ta. Sa atamanin gumata. Tay kasman. Sa nahuluganay. Nakababain lakit di kadagiti kaaruba lakay. Nga raw bakit? Manyangan. Kasta talaga tibyak. Naimbag pa'y tilugan da rin tadapay lang. Nalabsak ang nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay! Magmag na kamutaan, Brenda. Ayan na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, idi napalpalabas nga aldaw. No lumabas kayo anak kasakay iti kotseyo. Uray yu lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Gam ita, magmagnakan, tawanan. Ginuyod dan ti pang display alugan nyaw. Nana, mas daawak ngamin kada kayaw. No nagalalaan nyo iti turadyaw ang nagala iti hulugan alugan. Sa katawan mo trabaho yaw. Anya nga ita. Ay, nagadumatan nga imbagayo. Bakbakitan kayo alabid. Oho, ti kunam kiday. Pudno ti imbagak. Iso akas taunay arurun mo. Ay, salbag ka. Nya laki din. Kasla binagkat mo ti lobong iti lang ama paray. Ayan na nga gilugan yung amay. Ano sa mo ti magmag na. Ay, si kamot pare. Manumot tinalawas tinapalabas manipod naguyod tilugan may. Kasta ka day paray. Naimbag ka pa pare. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayod kumait. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguad pare. Nakababain laki di akas taunay apasikat yung agasawa. Hindi ka barbaro tilugan yaw. Ngam iti sana nagbayag. Kit ginuyod da. Gapot awan ibayad yaw pare. Pare. Iso nga awan tinasayat nga ipaay iti kinapasikat pare. Imulam da ita iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mare, ama no mabaling nga umutang iti may sa kilo ang bagas. Anya?
Awan pa ngamin igatang ko. Bayadak madlangin itong panagsisweldo, Mare. Nako, kumare. Manumot na nadaras nga imbagakan ka sa anak nagpapautang. Utang, makadadaal ti negosyo ya. Agagat ka ngamin, nagtrabaho tap na gatang mo. Ay na, amok dahi ta, Mare. Iso na laang, tawan pa ya talaga. Promise, agbayadak matlaang, Mare. Imbagam day tayo di napalabas. Ngam saan ka latamot anak kabaybayad iti utang mo? What? Ay basta, awan utang. No imbagak nga awan. Naiina, nagalas na talaga ti ugalim, payang. Iso nga do ti saan nga aking kaya ti ugalim. Ay, awan bibiyang ko. Basta siya, awan utang. Makadadaol ti negosyo kunakmanan. Nyalakit din. Oh, ampe kasto ti lang Abay, adda ka di man may imutang keng ka? Dagyan man abebang bakla nga awanan bain. Imay manin nga umutang kuma. Bayaan mo na. Amo mo tinakasya talaga ni Bebang. Kasla saan mo't nga may agpampanunot? No apay nga minaya, asaan nga agagat nga agtrabaho, tapno daigatang na kuma. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Saan nga amin a tao? Nagpapada, ti panunot na. Ay, basta. Diyak kaya't dagiti tattao nga awan makukwarta na, mga pabigat sa lipunan. Saan anasaya dahil tang ibagbagang payang? Naskan nga amuta mo't ti tumulong kadagiti pada sa tao. Tumulong nga ibagbagamat. Kat, asino kumamot ti tumulong kadatangay, no agkasapulan ta. Salbag kide. Oh, manang payang. Si kamat gayam. Wan, siyak nga rod. Yo. Manungay ti panglako ti may sa kilo a kamatis ita. Siyang kwenta ti may sa kilo. Ay, nagninamot tan. Amang ano mabalin atawaran. Ni Manang Mek. Nanginamit lang amin ti pinanggatan ko ya. Kan may sa fresh pala ang dakitoy. Si kakit di mo't John. Kasla sa anak mo't asoki. Ay, alaman layangan. Ulay 45 pesos pala ken ka. O sige, ilakwan nak iti sa nga pulo a kilo. Ilakok mo't i-store ko. Oh, kumare, umayak man. Pudno ka di tinadamag ko. Anya man ang dayta, kumare. Dagiti ka no presyo dito istur mo, kat doble iti puunan na. Katuan, pudno dayta. Naskan nga inginak mo't na ti presyo dagiti lakok. Ngam kumare, nalabas mo't dayta doble. Kaasi mo't adag iti kaaruba. Amumatan nga amin kami agumat gatang dito, kat isang kahig, isang tuka amakon ko na. Anya kumaita. Basta siya, kaya't ko ti agpabaknang. Saan mo't at charity dayto istor ko, salbag. Wen, kumare, ngam adamot basit konsiderasyon mo, adi. Konsiderasyon man nga ibagbagamot silyamal. Kat ti presyo dagiti lakom nagngina siga. Kang runaan na, konsiderasyon mo kumamot ka dagiti umay umutang kan ka, ano maminsan. Hay nako, pangaasim man, tasan aday ta utang-utang ti pagsaritaan ta. No negosyo adi! Anya lakit din! Nay, imay ka itay bigat sa ita. Adda ka manan. Imayak manen ako mare, ta umutang akpay la kumaitila kumasidaan. Anya? Uray frozen laeng. Bayadak mo't laeng inton umay asabado. Apag iso ang makasweldo nila kay ko. Hay nako, saan ka amang namnama pautangan ka kunak tumot? Inton agsweldo nila kay mo, sa kan tumot agsida iti frozen. Uray mano a kilo a karni ti gatangam ya. Ha? Utang nga ibagbagamad. Awan lakit utang. Anya lakit din. Makadadawal iti negosyo no pasig nga utang selya. Si kakit di mo't kumare. Agbaybayad akmat iti utang ko kan ka. Saan aya? Wan, pudno nga agbaybayad ka. Ngam abutan mo't tibulan kan tawon ti panagbayad mo. Anya? Urewan kumarik no kastamot lang ang managutang. Asaan mo't ang managbayad. Awan! Saan ang agpautang kunak manang?
Kamusta nga, hindi pa naglakumitag malambakay. Ayos lang. Iso na lang ta makabwisit ya, dagiti karoba. Pasig a reklamo, timangag karakwada. Ha? Anyan tiniklamo da? Nangina ka no ti presyo ti lakok. Kadnoan niya kumano nangina. No kayat na tinala ka a presyo, di agmula dalatan itinatang, salbag da ki ide. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Maawatam kumamot, alag iti karuban maminsan. Maawatan nga ibagbagam mo tunyo, maut. Sino kumati makaawat kanyak, no isuda kat awatak latan na kanayon? Saan mo't amasapula ka na yun katad na makaawatin ka? Ti bagbagak laeng, maawatam kumaida. Hay nako, nagado nga ibagbagam tunyo ka. No awan tinasayat nga ibagam ing kalatan agulas, iyaw nag. Nyalaki din. Lakay, nangag ko man iti radyo nga adda ka no sumangpot a bagyo ita alawas. Bagyong uwan ka nang. Napigsa ka no, sigun iti nangag ko a balita. Hun nga rod, bakit? Nangag kumot na. Sapay la kumaat sa sana napigsa. Nako, no napigsa a bagyo ti umay, sigurado a malugyak man na. Di ka kalimananagan. Tinapatag, agan-anad tayo. Agan-anad man nga ibagbagam. Anya ko man di maramitan ti panagan-anad iti negosyo. Walang konekton nyo. Anya, ay unay kan. Di ibagbagak, agkararag kan agsagana kas di adi. Tsak amukin ka. Nagadong ay bagbagam. Tita ka man laangan. Anya, ay, talagang awanin, tinabat-bati apan nakaawat mo. Anya laki din. Ay, awanan ti silaw. Wanyarod kumare. Ay, una yun ti kastoy. Nagpigsa nga angin kan todo. Sakit awan silaw. Anya lakit din. Nagpigsa talaga ning umuwan. Sigurado nga adumanan ti maapektaran no kastoy laang. Nina na po, nagpipigsa ti angin kan todo. Naimbaglakit din ta nakaumayak pa'y dito'y balayo. Sakbay an naawan ti silaw. Ayun saan mo kumaamakita pag naamnok ko Sigurado abumayag manen iti mano nga aldaw daytoy a brown out. Adumanan ti madadaal alako dagiti adda tersena na. Uray ni Payang. Sigurado nga dumanan ti lako na madadaan. Di pa lang mairaman na madadaan, awanan bain. Nagalastumod lang ti ugali na. Bayamon kumare. Uray kas jay asaan nga agpautang, ken nagalas ti panagsasauna. Bayan talatan. Makaamun ti panawon ken namarswaken kwa na. Apay na kita inlor mo ala akong bakit. Diyak man kaya ti ado sa ludsod to nyo. Anya, pangipanam ayagat makitkitam lang arudan ang nagpigsa ti angin kintudo na. Apo ayamot. Apay nga main aya nagado ti reklamo kat saan mo't asika ti rumwar. Lumanabid nga. Nita, pagsaya ata mo ti ibagbagak Awan ti pagsaya atan iti bagbagam, salbag ka. Na, Duwang aldawon a brown out. Diyak kahit amalugyak iti negosyo. Iso amapan ko lang ipautang dagiti frozen. anya, Sayang mat. Ura agsublila ko matipunan na. jak amukin ka payang. Ngalalala. No ipapili mo ti rumwar ura nagpigsa ti angin kintudo. Makamuka. Anya lagi din. Nay, sumipngutan ken nagpigsa ti angin ken todo. Rimwar ka Payang. Uwan na. Ang mga no kaya't yung umutang itilakok a frozen. Ha? Uwan na. Ipapautang kong tilakok ita. Nay, nakaskas daw man. Sigod mo't asaan ka ngagpapautang. Gamita, uray nagpigsa ti angin ken todo. Adda kakit din nga gisor-sor-sor iti lakaw. Nina naman. Dual daw nga minan nga awan kuryente. Sigurado ang madadaal no bumayag pa'y sa agad na silaw. Anya, Alam mo tan anana, umutang kayon itilakok. Uray bayadan yung tulaangan no adakwar tayo. ay saan? Sa anak nga umutang Payang. Idi na panak ijay tirsinam nga umututang ak iti sardinas. Bayadak mo't laeng.
Uray la saan amalamlamot ti aso ti panagsasaom kanyak. Oh. Anya? Nagadumot ngayong bagamon? Hindi ta ka man laangan? Bakbakutan alabed? Hala, nipayang mo dahi oh. Aday mo na nagdakkel nga ice box. Wala ang paiso Anya nga minter aramiden na nagpig sa titudo kun angin. Tulong! Tulong! Ay, mayano nakmatan! Ay, gusto lang. Uri may yanod ka, ang payang. Ha? Pang-aasiyo mata na! Tulungan na! Awan meta tumulong king ka, salbag ka. Nagalasmat lang ti ugali mababae ka. Iyanod na kaniwan, ditakan, payang agkayang. Ay! Tulong! Tulong nga! Numayanod ka, siya ako di makamo ang mga istorya ka nagiti tao, ti kinaimbag mo, hindi si bibiyag ka pa'y. Ay, awan magayam ti mapanunod ko, kinaimbag mo, salbag ka kiti, payang kayang, mayanod ka. Uston kumare. Masarap. Inta katulungan nun. Maumaak, makatultulong king kuana. Baya mamayanod, no kaya mo mapantulungan ingkan, ngam no siyak no way. Ayunay kan kumare. Nagkuna ngamin kan kaamapan kaagi sursur itilakom nga uray nagpigsa ti angin kan tudong. Ay, masayang anak namin itilako, kumare. Anya, Sayang mo't ngamin no madadaol laang gapu iti kaawan ti kuryente. napatpatagpay kan kadagiti lakom a madadaal ngam ti biyag mo. Anya lakit din kumari payang. Alipin ka na talaga ng salapi. Kasanon ngayon no nayanod ka gapu iti layos. Nagpig sa titudo kan angin. Ngam adda kakit di apo managna nga agisursur iti lakom. Ure nagado ti sa kanya, kat pagyamanak lata ti panang tulong mo kanya kumare. Awan anyaman na kumare. Mala, iyawid mo kit din dagita lakom nga ipapautang mo, itaamada mga agbagbagyo. Agar aramid ka mat iti pa istoryaam. Ha? No nayanod ka, ibalita daan nayanod, gapulaang iti ayat na asaan amasayang tilako na. Ay na, nakababain man payang. Ay niya laki din. Kanya nga ita, dandani ka mayano din. Gapulang iti kinatangkan ti ulong salpag ka. Ala, kut husto kumamutin alakay. Gusto ko maamot ng tarupam. Ibagbagak na binasan ka na rumwar. Ta signal number 4 tayo. Rumwar ka lata. Talaga saan ka nagpampanunot? Ala, saan na maulit? Ingka manan Nyala, gede. Anya? Irwar mo amin. Nagiti frozen na lang ako. Inka manan isurso. Barang iti maikadwa kong daway. Kat matuluyan ka na mayanod. Salpag ka. Unay kanton nyo, kaslasan nakmat nga asawa, gapu iti panagsasaom. Asino ko matisa na makaungit iti kastangaramid mo. Agyaman ka kiniselya. Tauray ka nain mo pagsasawan no may umutan. Kit tinulungan na kalata. Ha? Iso baliwa mo, hindi ta pa nagsasaong ka nagiti tao nga utang ken ka. Kano maminsan, saan mo nga amo ti mapasamak iti kabigatan na? Maawata! Ay, kaya't mo asawa nga. Lako na nga rod a frozen, hindi nakakabili ti ice box. Ngayon mo na, hindi nagpigsa ti angin kung todo. Nga urila aglaylayos. Wen kumare, lako na day jay. Isursur na kano nga ipautang iti tattao tawan kuryente. Kat madadaal laang nukwa. Ay, niya. Ay, unay niya. Ipautang nan madadaan lang. Salbaga pa yan. Uray siyak nga rod kumare. Maasarak matkan kwa na. Ang napan ko lat ta tinulungan. Bareng agsubli-subli iti panunot na ti panagsasauna tunggal mapanak umutang. Di pala naiyanod ako nakman. Hindi ako nang bae. Alabay amon kumare. Iso siguro asaan anayanod tapno makaamiris pa'y. Anya lakit din.
Apay akas na ti pa nagkitam kanya kumare. Kasla ka mo tun kumilaw. Alangan mo ngay sumisiman ka abigbigat. Di ka pala nayanod iti nagpigsa alayos. Anya? Namuak ka ni Celia, ala kong gaya ma-frozen ti imit mo, idi madama ti bagyong uwan. Agasam man, ada pala ganas mo ama panagisorsor o pautang, gapulaan ta saan mo akaya ti malugay. Kumare. Kumari nga, nagalas sa talaga ti ugalim, na daw may umutang, pagsasawam, nga may dinawan ti kuryente. Isorsor mo, oray ipautang mo, ay na, di ka pala nayanod kunakmanan ang nakakayang, payang, yang. Ha? Si kakit nimot kumare. Idadanos nakmat. Ay na, tapno ibagaking ka. Dahil ugalim, kung deserve mo, ti mabagaan, ti kasta. Anya laki din. Salpag ka, panyang, agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.